Porokwa lorchuti odotirum holalong mondol bimol terang lapen porokwa risonim so club atum pen press meet mate perang ke amai ke papon. KSA Haroka Regional Committee atum mahin pendong muka kaheti along ke do akula along trading license ke checkpoint. Kardom pinyel ke news lam mangetan banjin nili thengtam tokbi non birtang tan ben arjupon ikta Porokwa risonim so club lapen mondol bimol terang atum apan kedam tang prenify cap arni FIR lapen social media along kapaklang pona puthak mondol bimol terang lapen porokwa risonim so club apan lamhoi ki pige chokche pupen pini porokwa lorchuti odetiram hol along klardak pen perang ke amai ke phapon prenify grace yarni porokwa lorchuti odetiram hol along porokwa risonim so club lapen mondol bimol terang atum ahin pen perang ke amai ke phapon bangso perang ke amai ke phapon nang ko apang ke kedam tang prenify cap arni mate patumi risonim so club lapen mondol bimol terang atum apan karbok pon alam te abang ke ahok per abang ke mondol bimol terang lapen porokwa risonim so club atum ke thangnat ke chok chawi pusi jongpon lapen mondol bimol terang lapen porokwa risonim so club atum apan lamhoi ki pipon aputhak prabjin pen lamhoi ki pipon aputhak chen pon nangji pusi mondol bimol terang lapen porokwa risonim so club atum pen pachini pon athe bangso long le lake penanga ningkan pensi kali tang ahina temung abang pukhaya pan kaching hon lapen jutang jobor pan kaching hon wika jok alang limena along le chiri phodo laso chiri phang bong pen chiri sia bang ke porokwa risonim so club apan si anama we pen mate porokwa risonim so club apan kaching hon ajok akajoy pen pipon derlo labang so long le pipon der pen thangalam ki klang pon pipin si non krong plia tawarnang kele apora bang ke risonim so club apan ki pipon along le abang patala pen dokumen choklim nang jipu pen ajok porokwa risonim so club atum stame amena amen chata ponji apan mondol bimol terang along palisi porokwa risonim so club amen dipon lo stame kali tang ahina timung asopo dipen timung abang ke mondol bimol terang lapen porokwa risonim so club atum apan FIR pipon derlo labang so FIR ke pi mate lamhoi ki pipon aputha ke chothai pon nang jipu si mondol bimol terang lapen porokwa risonim so club atum pachini pon dong bokak pen rupaman siluti ki minus KARBI ANGLONG tip mapamari lo haki lo ya lo ni nam le pas lo ni dan to ni to te ajak ta me rap teng se kle kota la han lo rap teng se kle a hente mung ma sar biha do lo sun so bane biha do lo la han no ham ta de zarap ko akam se zarap ta ko ben na ko tar kam ni kle ni de la son ke heng no bang te kem nu te aro Anglong rangke soal akan ni kan sama karbon pasir. Ni kini jadi alam tidak Anglong Lord City udah triangle mengaji Marokka lagi laso jitu construction lagi construction by Samelangso ITDP under 15% DRDS CR scheme 1998-99 laso scheme. Lasi hala so hut pen ta non ku anda thangnan alama be lasi non la purbe ke bang apora hut si la timu ngasang ho bang la so kam iklem ko bang ke la bang ke asat chok chi pusi li hin mi tum da risonim so club dak para para an how 82 ani kan se KARBI club ta risonim so club am hanget hala so por pen la lord tidak am hangan teknologi la se hala so por pen la pere kinle non la purve ke bang adu alami padu alam ki padu ke mungkin magi kata alang ni kan chok chi possibility tunta puji la se alang li la so kes dia posita me alang li kan li tu hin dan chuning lo utha tha KARBI hezan la se li tunda sunim su ke to ka be bang thua tum an member sakhe hai tum an sitame nalang li phan la so akes chibi drop ko pusini alang li phan suni la se ni li lan patingo ela pan lang ni si ni lo ni to kara Prenify kreheni arni ada porpai kresi malompen bangcheng ponsi Haroka Regional Committee KSA tumben patir pi ponsi dong muka kahit along kedo akula tinalong stami trading license kecek asai kedeng pon
labang so sa along KSA Harakha Regional Committee kong chon bang botho terang KSA Harakha Regional Committee dien chon bang Jonah Singh terang then arong head branch pen president secretary Sildaram Pol head branch pen president secretary Wolong Kamaji head branch pen president secretary tum chetong don lapen labang so trading license ke check da malong ajha ka tum ke do lapen ajha ka tum ke ave lapen ke dave ka tum ta PRC abang ke avi nang sepak lang don tekte lapen koson se ang tan pen ke bang atum PRC avi pen koson se trading license ke long log ma humi me lapen KARBI ANGLONG autonomous council lapen town committee atum apan arjoin tung do lapen non ke bang jini ke bang bong jong se Willy trading license ka via tumang cepak lang don tekte pulote kapre kang deng stami ka jesong deng ponong kok bopu sining jepon dong moka pen rupa manse luti ke minus KARBI ANGLONG tok nang kan thok sila som dum da nasi benangan na dukan sameli tum ka thai dam long teng pulotang te dukan khuli pot me trading license ka vesi go hotel ke khuli pot trading license ka vesi go la silil tum pidi KARBI lo chali asong pen ka chuniri kang tung bakala lo Prabjin penale tum dukan ki mi khuli tum samela bang trading license bang nale tum khuli da prang phase tuning rilo athe trading license khuli le ile tum jongsi council of revenue jongsi che thonam de papa dam de puladam te ile tum town long pecheng lo kapre ka war sai long tamel tum development of farma ke katikuk du kokko asila ponsin ni tham thing ton call thank you Kardom pinyal ke news lam mangai tan banjin nili theng tam tok bi non bir tang tan ben arjuponik tha